re kakak no. Kakak lupa balik. Anjo sa boling kulkas re. Kasawan nabi ke. Anjo ari mo budak Jangan budak laka. Siapa sih lakukan? Anam ko lagi mo. Wala ka. Konda na dito nga do. Dum masih pare. Tangkan cair lang ya. Sinara ka tayo jo. Datang berasip. Si Bar, magi menakuti mogen. Demo mata bisa mendondor kana. Menakuti mogen. Tama ka pa. Menakuti mogen di kamar. Pero sa pagkakainin kay Maleng. Aja. Apan na. Halusinasi di Maleng. Imma, ya hajar rubin ko kemarin na. Di mo bodo kunti mo. Tangkala. Di mo bodo biar ang kakanan. Kamar. Ada. Di mo bodo. Perset lik re. Di mo bodo. Tak do re. Suar. Aser. Apa? Jangan Siva pada dukun nang ana. Enggak. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum. Kata je ba? Iya. Kata je baba. Udah apa dok? Iya, nambungkan ng kanca pada. Coba. Gomot ko tak bisa. Ano ko start po ila? Kesaan juga? Iya. Bener apa anjir ya? Iya kata ya, langker kata. Assalamualaikum. Masuk. Berapa dok? Kok tadi tak apa-apa tak? Rojo dah apa? Dia ngaji laki bung menangkan cak. Berapa ni? Bada coba. Coba apa? Belat baju dia. Berna putih. Abu lancar. Ntar kau ada dok abu kunci kan? Kunci bisa. Ayo menjaga kan? Sedih dah. Iya. Oh, ayo. Tadi mau bunga dok. Iya. Ari. Assalamualaikum. Bah, Ustad, ngano apa ndar kan tetat? Aku ngaji aki kon sampai. Ngano apa mai ngaji kita? Kendri aku dicoba nah. Ani iya baru. Ada kakek Indonesia lolo. Bah. Bada ngaji aki kada ustad lah. Ya ladat ngaji kita. Oke. Kan berongku kan? Demutat. Kaki balik nak enak. Ngaji lekat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ambulu ko kimong setan dah. Buang ke sungai ya. Iya. Oh iya le. Bentar kano. Dok. Ano kan mabung ko na Fadiatun? Tak kenal Fadiatun. Oh, kiwan. Oh kia. Oh iya le. Dok. Fadiatun. Hadiah. Oh, bukan hadiah. Bentuk bunda yang terakhir. Oke. Ada tak hadiah tu? Ini Kila kap. Jom terbuka ada. Ada ya bu?
Pak. Pembon kakre. Kumate rajan kela cong. Woi, yang Sekolah kelas berapa benda? kelas 5. Ayo, Aduh, kadang pintar dapur. Padang dia mabungkon Mbak. Mbak, gimana? Ang kanang kota Probolinggo gara-gara mak semak bidina. Bah, kakek tak ngajak Pak siapa karena? Anja ke anu tangan awak berdiri bungkuk. Tak gelem noro nangis. Mau ya apa karena? Itara apa ketemu bi kaki, abit kota ketemu bi kaki. Enak Pak, ya ngambil tas ya rajin. Hilang inap lah. Lakung kok boleh. Hilang. Nyak THR ya kaki. On ya. Ki.